Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Alejo, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklakuman itinagan Alejo dito'y La Union. Nalawat ti La Union, iso asaan kon nga imbaga ti eksakto nga address ko. Para matlaang iti protection ko, kastamatan kadag iti mairaman, iti istalaysay ko. Maysa amang ngalap, ket dayta ti makagapo, no apay akayat kumet nga ibinglay ti pakasaritaak. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Leo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, ibabayon dito sa nga banyera. Mabit lang kakabsat, mabit lang. Saan nyo nga arakan ti bilog may? Mabit lang, tap nagkikinawatan tayo. Leo, di ilakok di mo liplipatan. Mga nga maibusanak manin iti ilako. Di pagtanag Rowena, itay pa nga inlasin ko di parakan ka. Ay, agyaman Leo. Sapay nagado ti mang padpadaan kada kayo dito higit ti baybay. Nagado nga min ti suki yun. Panag ko na, kat maipayan mi amin ida-ita. Tado tinakalap mi. Ay, kat masaya at meron mo kasta, Leo. Ay, ayan nga rodan dyan ko na nga inlasin mo nga ilakok nga Yigmon tapno makapana kon ije tiyendaan. O sige, mabit lang, Rowena. Leo anak, mangan kan, amok mabisin kan. Mabit lang nanang, tay dalimanag ko lang dagiti inaramat mi anapan nagkalap. Adon sa tinakalap yu ita, anak ko. Amin dagiti soki yu alimabas diti paraangan, adda imot da abanyer anapno iti ikan. Nag-asat kami kadagiti kakadwak anapan nagkalap, nanang. Malaksid nga minasaan mi anakagiddan dagiti agkalkalap iti illegal. Naranaan mi pa iti pangan dagiti ikan. Iso nga ado tinakalap mi. Ay, kanayon ko maakasta, anak ko. Tabarang makaaon tayo magtan iti rigat. Saan kayong agdanag, nanang? Ikagkagumagtag balin anagagat. Barang numapasayat ko mati panagbiag tayo. Ket may sakadagiti namnama tayo ni ading ko. Nalakit di ta makaturpos iti koleyo. Ket makastrag iti napinda sa trabaho. Mamati akadakkel mati may tulong na. Leo, anak. Iso asaan ko abaybayan ni adin ko. Pagadalag, aging ka makaturpos iti koleyo. Agyaman anak ko. Ala, darasam nga rod dita. Tapno makapangan kan, anak ko. Wan nanang, saan tumapanak iti pwesto tayo iti tiyandaan? Manong, mabalin ka di nga ipilihan na kon. Diyak nga may nanamot agpili iti presko nga ikan. Awan parigot ma'am. Ken awan ti rumbang nga pagtanagam. Presko da iti lako mi. Mano kilo aya? 2 kilo, Manong. O sige ma'am, mabit lang ha. Aday ta ma'am. Eksakto 2 kilo. Awan sa ti timbangan mi. Agyaman ak, Manong. Awan anyaman na ma'am. Ketap no di yun panunutan nga ang mga numakagatang kayo itinalais nga ikan. Dito'y kayo latan pwesto mi ang mga ala. Sigurado ka na yun na presko tila ko mi. Tasyak amis mo ti mapan agkalkalap. Amom anak ko, adamatlaw ko kan ka. Anya day tananang? Nakarkaro man ti kinagagat mo ita. Agasam tamapan ka agkalap. No saan ka mat nga agkalap, kaya't mo asika ti tumao iti pwesto tayo iti tiyendaan. Nanang, imbagak mutan kada kayo. Agagatak, tapno makaaon tayo iti regat. Ken tapno ada pagadal ni ading ko. Ngam adda na sa o kanyak ni Rowena, akaro ba tayo? Oh, anya day ta, nanang? Adda ka no mat inspirasyon mo. Iso anagagat ka, anak ko. Nanang, awan mo ti dakes na. No, da inspirasyon ko. Saan ka di? Nasaysayat pa ikit diti kasta, tapno nakarkarong agbali na ka nagagat. Sa bagay, kat
Kaano ayam amom kada kami ti kaayan-ayat mo? Ala ni nanang, saan ko pa kaayan-ayat? Inspirasyon ko pa ilaing. Ay, kasta. Ngam na hindi ka agkapoy-kapoy anak ko. Ah? Ama nga nulumdaan kanto. Ha? Itapay laeng. Alada mon. Tapno awanan ti sabali pa'y nga agdorsok ang mga agaw. Wag! Uy, Leo. Sabali ti Jaryo iti sukim Asino man na nasukik? Damagan na pailang matno asino. Nitisay Diyan na pinta sa babae agumatang lang iti ikan no sikat ti adda ijay pwesto yo. Ni Ma'am Celine. Silin gayam tinagan na. Mga napintas Kan langa na tibak nang. Amom Rowena. Tsak malap ng tirik na kagayat kong kuwana. Kunak tupay kat. Talaga ngamin asabali ti madlaw ko ken ka. Nang runa no kitkitaam dayjay alabanos. Iso na laang. Takas lasaan kayo abagay. Ni, apay mat. Kat no bardang isit ka. Gapo iti panagkalkalap mo. Dayjay mat asilin. Nakapudpudaw. Kasla nagalas akitaan tila ngayo. No agabay kayo. Oy, nalabos ka mo't ngagsasaw, Rowena. Itong kwan, jakbayadan day takinan mo dito turo-turo. Ha? Sana. Sikat agbayad iti kinan ko. Tas ikamot tinangawis kanyak anangan dito Kasano? Nakaro mo ti panangkan tiyaw mo kanyak. Si kamot. Kasla di ka na iruam kanyak. Alaki din. Bayada mo da ito kinanta. Tapno makapanaw tan dito Ma'am Celine, nailasin ko dagiti parakan ka. Naikabesak namin ng dagiti ikan na kanayon agatangam. Kaya naman o kilo. Kasta ka di, Leo. Agyaman na ka. Awalan yaman na. Ayan nga iti ikaduwang, ma'am. Dahi tayo para magkat ka dagiti gatangan. Tay driver ko dayjay. Ni Rafi. Awan nga ron ita ni Rafi. Nagpakada sana makastrat. Tada ka no emergency na. Isa nagkumyutak lang ngay may dito tiyandaan. Kastaya. Di nasayat, ma'am. Siya kung timang kuyog kan ka makitsenda. Siya ta agbagkat. Tapno saan ka marigatan. Ha? Ay, nakababain mat Kan ka saan dito pwesto? Di ka agdanag. Ada mabalin ko abilinan nga agbantay. Basta kuyugan kan, Ma'am Celine. Ma'am Celine, di ka agdanag. Nadalos ka na imas dagito in-order ko ang makan dito ng awisak ken ka turo-turo. Di ka agdanag, Leo. Saan ka na delikado iti makan? Agyamanak na basta, Ma'am Celine. Pasensya ka na. Dito lang ti kabaila ka pangawisan ken ka. Sa anak namin anabak na. Anya, kakadi. Kan numabalin, Leo. Di na kun awagan iti ma'am. Silin, kun amlatan kanya. Sigurado ka? Wan. Sa anak mata maestra, tap nawagan na kiti ma'am. Oo, sige. No, isuti ko nam. Celine. Kasta may mayata din kan. Alang nga rin. Mangantan, Celine. Kalpasan na, itulod kan. Jacket ang marigatan ka amang bagkat kadagiti ginatang mo. Nanang, kitain nyo man no bagay kumot lang dito suot ko. Ay na, Leo anak ko, nataer ka. Urayan niya ti suot mo, maibagay kan ka. Sigurado kayo, nanang? Wan anak ko, sanak nga agliblibak, nakatataer ka iti suot mo ita. Ultimo jay adem, dinayaw na ka, itay nakita na ka. Saan aya? Mapanak namin idiayan da silin, nanang. Damo amam-amok ti inana. Jacket ti mabainan. Leo anak, ti kang runaan a panunutem. Iso ti panagbalin mo nga paiso, iti bagem. Saan arumbeng agpampamarang ka anabak nang uno anyaman. Tapno magustuhan da kalaang ti partido dayta silen, ha? Nanang. Dayta ko matikanayon at tandaan ng anak ko. Sana nasaya at ti managpamarang at tao. Nakarkaro nga awan ti mangayat kan ka,
no nalaing kang agpamarang. Iso nga agkalma ka laeng. Basta agbalin ka anadayaw, nasingped, kan ipakitam ti talaga agalad mo, kasta laeng tirumbang nga aramidam, anak ko. Anya ti trabahong lalaki? May saka mangalap, madam. Kan ada pwesto mi ije palengke. Mangalap? Kat, anya ti planom nga ipakan iti anak ko? Pakanom iti ikan, iti tungpalbiag. Mama, saan ko Di ka sumaling batsilin. Mapankaket din ije silid mo. Mapankan ije silid mo kunakmat. Di ka makibiyang ditoy. Tasyak lang ti makisarita iti daytoy amang ngalap. Apay ngay, Leo. Malaman nga saan pa'y ngay may nisilin. Diyan nga radang mo, Rowena. Kita ipaibigat nga oraya. Di ka madanagan. Tilapia. Ang mga no adalang nakataktakan na. Tilapia. Ang mga no matamdamalaang at danton day jay. Tilapia. Iso na laang, tamangan no nalaos tuntiin lasin mo para kenkwana. Saan na, Rowena? Saan na malans tinlasin kung ikan para kang kuwana? Diyak mabalin niya ikan itinalaas ni Silin. Uy, talaga mo't Ay, ayat mo talagaan niya. Nalaos ti panagayat ko ni Silin. Ket sa anak amabain nga uray ng mga lapaklaan. Kami, napudno ti panagayat ko kuana. Leo anak, kanayon kamutan analiday. Anyat mapaspasamakan ka. Malading itanak ngamin, nanang. Makabulan na saan kami ang nagkita ka ni Silin. Mailiw akong kuana. Ay ayatem ka di talaga ni Silin, anak ko. Unay, nanang. Nakasagana kita nyaman na mapasamak. May panagnag ko lakit di ti panagayat ko kuana. Sikan tinag ko na sa bali ti ugali jay inana saan aya. Wan nga rod, nanang. Managtagi basit. Na istrikto. Sana kas ni Silin anapakumbaba. Ken sana matapobre. No talaga nga ay ayatem ni Silin. Rumbang laang asangwam ti inana. Nanang. Nga may bagbagakan ka anak ko. Ado ti may kaniwa sa kabaulan nga aramidon dagiti kas iti ina ni Silin. Amangan no maisagmak ka. Imbagak meten, nanang. Nakasagana kita nyaman na mapasamak kanyak. Tinapatag kat may panagnag ko kan ni Silin tinalao sa panagayat ko kuana. Ken, kaya't kumutlang nga ipanagnag dayta iti inana. No kasta nga rod, aramidam no anya ti ammom arumbang. Saan akasta nakamatidir kalaang dito'y balay. Nanang. No lakit di ta nakasagana ka amatagibasit para iti ayayatam. Sarong karam. Saan mo nga ikan kano ti anyaman anasakit apan narita nga ibakal kan ka jay inana. Ipanaknak mo anapudno ka nga agayat. Kan nakasagana ka nga agsakripisyo para iti ayatam. Sa dino ti papanam, Leo, nagpurma ka Sarong karak ni Silin. Uy, talaga mo't Ala, good luck kan ka, Leo. Sapay la kuma, ta saan ka mapaay iti panagaram mo kan ni Silin. Madlaw nga na talaga nga ay ayatam da dya babay. Talaga nga agayatak ka ni Silin. Kat aramidok ti amin, tapno may panagnag ko dayta. Nga oray pa'y masakitanak iti nakana. Talaga mo't Ala, labasan ka pa'y diti parangan nyo, Rowena. Mapan ko sa rungkaran ni Silin. Nay, si kamot gayam, Leo. Rafi, pakibagakan ni Silin nga daak. Umayak sumarungkar. Kuha ngamin, Leo. Rafi, amok amabutin ka. Ta sigurado akaungot na katiinana. Agpakpakahasyak. Pakibaga kumakan ni Silin nga daak.
Mahasik ako, ma. Kaya't ko makita kang makasarita ni Celine. Maawatan nakmat siguro. Saan ka di? Ay, maawatan ka, Leo. Gamtirigat na. Awanan dito'y damam Celine. Anya nga awanan. Anya ti kahit mo asawan, Rafi. Impanawon ni Madam ni Ma'am Celine. Napanda ni Dia abroad. Nagsakit, nanang. Nagsakit gayam ti mapaay kan ni Ayat. Anak, saan kamot anapaay kat? Taan niya ti amom. Ang mga no ay ayatin nakamot ni Celine. Nanang. Iso na laang ta nagbalin at tubang ti inana. Makitak tupay nga ta ni Celine, nanang. Saan ko ama ibagaday ta, anak ko? Gamtim ako, nak, saan ka ama pukawan itinamnama? Tatinapod nung nga gayat, dinto pulos bumaaw ti ayat, anagumok iti barokong na. Agtalinaod dayta, nga uray pa'y anya ti mapaspasama. Nalabit ano naamwak ti plano ti ina ni Celine. Inaramid ko kumati amin tapno malapdak ti panangyadayuna kini Celine, Mr. Lonely. Isu na laeng tanaladawan, idi maamwak ti amin. Gapo tanakapanaw dan. Nang namnama ak nga agkita kami pa'y kini Celine. Ngam naglabas ti adu atawan, aging ga ita. Diya kon nakita pa'y ti babae, nga inayat ko iti kastaunay. Saan apa nagpanakkel? Ngam napaduras ko ti biyag ko. Babaan iti panggedan anabangunak. Ken iti tulong ti kabsat ko, idi nagturpos. Nupay kasta, diya kon nagayat. Ken imbukbuk ko ti panawan ko kadagiti kakaanakak. Dayto iti padas ko. Tuy pagayam mo, Layo. Pagayam Layo, umunay iti amin, agyaman kami iti panagsalaysay mo. Dayawan ka iti kinapudnom nga agayat. Isu na laeng, tatalaga siguro asaan anaitani ada kayo kini Celine ti agkagasat. Ibagak kuma adi ka mapukawan iti namnama, tadumteng latta ti paraken ka. Ngam si kan tinagkuna, adi kan nagayat pay. Taim pa may samon ti atensyon mo kadagiti kakaanakam. Ngam dahito pakasaritaan nga imbinglay mo, ket napnuan iti inspirasyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Aleyo, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your nose ken insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.